Agent 5 Itagagayan, isagot mi ti paggibusan, ti makalawas, aserye tayo iti drama tayo anapalwan. Agent 5 Anya da ito'y amabasa kiti calling card ni Alicia. May sakadi apan nakabagi tilintag. Sumbatak pa iti cellphone ko. Sakpa surutik na Alicia. Isuti mo awang. Hello, Alicia? Hello. Amok nga italamam amo nakiti husto, Leonardo. Yan di ka madanagan. Awanda ka sa panggap ko iti jakpan na kayam amo iti husto ka. Kahit mo asawan. Masigurado. Abado ta, Leonardo. Amok nga damat inlimod mo kanya. Yang nagkalikago manti pa ng pasinggan mo iti atap ko. Andan tukon dawa niya, kita tanganan. Alicia? Protocol. Owen, mawatak. Okay, kastapay. See you. Bilibak kan. Sergeant Alicia Morin. Napandan. Wen, nanamaming. Adda imbaga ni Alicia kanyak. Katyak man maawatan no apay akas jet himbagana. Anya timbagana, nana? Kunana nga agan annadak kano. Nang runa kadagiti adda ita dito Villa. Anya? Da kayo mutlaangan ka ni Sally ti adda dito Villa. Tapi manaw mutan dagiti agasawa anagyan iti maikadwa unit. Nalabit niya adda kayat nangan nyo. Isung awan dagas na, no tungpalin nyo timbagana. Sa bagay, pudno dya imbagana, pagimbagak launay, nga masigurado barok. No addaman an nadak, amok asaan asika. Anya? Di ka kumamasair Amok namin nga addan nagkinaawatan nyo kani Sally. Isulakit diti kaya tasawan ni Alicia nga annadak. Masiguradok dayta gaputa na pagbidutan pa'y nga bindag iti pulis nga illegal a recruiter. Ada ka di bagam kanyak, Sally? Seryoso ka pa yun Ada ka di parikot mo? Leonardo, saan na rin ba nagilimadak ka nga? Amo? Mariknak tinapod no apa nagayat mo kanya. Imbagam pa yan nga agkalay satan. Apaman amayam amo na kadagiti kakabot niya. Wen, Sally. Kasta ti kinapodnok ka. Iso ang makonsensya Apay? Ipudnok kan tinabayagan adamdamaga. Ibaga kon tinaramit kanyak dagiti nang arestar kanyak. Apan nakabagiti linden. Daya opisyal daan ni Major Canoto. Apay dayjay? Dumagkay. Ibagak tinapasamak idi inarestardak ije Villa Saladares. Sige. Ibaga maamin kanyak tinapasamak. No addaman problema iti dayta. Tulungan ka. Pakawanan na, Leonardo. Jak imbaga adagos kan ka ti may papan iti da ito. Kunak, tumat. Mariribukan na. Uray lipatan kung na iti ko na. Saan latang agulimag ti panunod ko. Dumngag ka, Sally. Kat aramidang tibagak. Anya dayta. Panagnakam ti kinapudno ti imbagam kanyak. Nga inaramid kan kadadyang opisyal. Ngam, kasano? Anya ti aramid.
Nay, pumanaw kayon? Kunaklano itantan nyo pa iti panagyan nyo dito'y Villa Salutares. Agsubli ako na nagkapwak, nana. Waray ni Sally. Agawid mo't iji lugar dan. Kasta aya. Ay da, sapay la kumaatag kikita tayo tumanan. Wen, nana, talagang agkikita tayo tumanan. Ay da, hinto na agasawa kayo. Dito ito kumati umayo pag honeymoon, Wan. Ha? Ay, Wen. Mabali na kastan to. Makitan to, nana. Kasla saan ka asigurado? Nana maming. Ado pa'y ti mapasama. Sakbay ang magteng ti may papaniti dayta. Wan mo't kit di Mapanta ka din? Wen. Agpagada ka mutan kini nana maming. Mapan kami, nana. Umay kaming tumanan. Kat may santo siguron ayunit ti anaan mi, wano abangan mi. Ay, katuan Siyempre, agasawa ka ito siguron. Ha? Makitan to? Sigurado date na. Mapantan. Okay. Mapan kami, nana. Sige. Anya nga tati aramidan ni Leonardo itinapanan. Kunak no mapan iti CR iti day taga sa niya. Mais, pasalubog. Nagdiretso man iti sango ti Kapitolyo. Pasalubog. Kunana ang mabiit na ang... Sabay makatugtulog Pasalubog, ka. Yurika. Charot. Saan nga tangag ba yan? Oraya klantan. Charot. Ilalaki ang nakabitbit iti dakkel a maleta. Kasla daytay. Iso. Tay rinekrot ko anapan ijay Saudi dayta. Aping nga dito hikat. Charot. Abungag tirupak. Ang mga numaylasin na. Aping nga dito Naglawag man ngayon palugan ko iti aeroplano ijay na iya. Sally? Apa nga abungam terupan? Malaminak namin. Aglogan ka din. Wen, umay kan? Sige. Ikatimon di tabung ti rupam. Tapno makitang ti pagnaam. Sige ka, mapatiklob ka. Wen, ikatakon. Hindi ko makita na dyan lalaki. Saan ko? May samat a klinik to'y imayanta. Laboratory detoy. Agpa-examine ka. Anya? Di mo't imbagakan kan. Ikatam ti panagbahin. Masapol ang makaiparang ka iti ebidensya. Kontra iti dayjay inikam iti dakkel agatad. Akaraman ti pananggunod na ka. Di mo't kayat mo nga uguli mo ti panunot mo. Wan. Di ka nga natagbabahin. Di ka madanagan. At daak itilikudam. Saan ka abay pa yan? Thank you. Talaga kayang may ayatan na. Come on. Nakasarita kung timang examine kan ka. Mapanta ni Tena. Saan ako nag-abroad, nana mameng? Isumati kunak. Makalungaw kay tumatlaeng. Adda ka si ti Diyos. Kastamit ko na dagiti kakabsat ko. Agsisin naranay kami kanulangan. Amangan kanu no maipada kadagiti na isagsagmak iti abroad. Katuan mat ngamin. No kwarta ti sapulam. Ado ti kwarta dito Pilipinas. Anos laang ti kasapulan. Wan matkit di Nataltalgad pa iti pakinakam ko dito'y. Talaga? Pampanunutat ngamin Panakigasang-gasa ta talaga at ipapan ko iti adayo. Kat no saan anasaya ti mapasama. Sa anak matabas ta makaawid. Kan siyempre, asino nga iti mga dingay kanyak ijay. Katuan mat. Asino nga iti pagkamangak. Ay sus, nagrigat kat nga tal. Talaga
Ginasatan laeng, Vivian. Kas kala makisugal, no pilyam timapan iti adayaw. Aginggat ka ano ti panagtalinaad ta diti kabisera? At dalayan kayat ko amay ring pas. Ken nagsaritaan tamot ng taramidin ta. Agsubli tayo di San Antonio. Anya? Please, agtalag ka kanya. Saanan? Nagbabawi ako. Saan kun nga ipila ti darum ko kontra kadagidyapan na kabagi ti lintag? Anya? Agawid ako ni iti lugar mi. Saan, Sally? Awan makalapad kanya. Agawid ako ni iti lugar mi itamat lang. Sally, kunak man ay ayatan na. Wan, ay ayatan ka. Ngamno na pudno ka man kanya. Di naklapdan iti kayat kong araminan. Surutan nak iti lugar mi. Sally. Ibabawi kon ti imbagak apan ang idarum ko iti dayjay at tao. Agawid ak iti lugar mi. Ay. Panawan kan diti nagdagosan ta. Surutan nak no kayat mo. Amumatan ti lugar mi. Taintad kon kan ka ti address. Saan ka din na may gawit? Saanan? Itulod ka ni ti pagluganan. Siyak ti mang bitbit di tamalutan. Saanan? Kabalak dito eh. Awagag ti kinasaritak ita iti cellphone. Ison ti makam mo. Itala master ko ti Kapitolyo da iti a probinsya. Nagpintas mo't kayam. Dito yun ti paguraya kiti awag ti kinasarita kitay. Inyo na'y unay ko nga waganak. Noon yaman ti ba nagtimpagakan ko na. Oh, Leonardo! Ha? Sergeant mo rin! Nagilit-lakit din nagpaiso ti lubong. Nagkita ta dito'y? Ada ka pala dito'y probinsya mi? When? Okay, kumusta? Ti? Siyempre, da kayo ka ni Sally. Awanen. Kwa. Mamon to. Anya? Talaga ka ding ag-settle kayon? Mamon to. Excuse me. Okay. Hello? No, kasta. Addan di tapisintoyo? Okay. Umayak di tayo, tamat lang. Okay, bye. Oh, nasaan nga bidot? May saka nga. Agent. Ha? Please, Sergeant pa rin. Well, no wonder. Kinapod na, idi pala damo ka makita yung Villa Saludales kat nagatapakon. Kas lang amin nakita kayo din. Kat? Idi nakaawid ak dito ka bisera. Sinapol ko tinagan mo iti computer. Sumat lagayan. Ngam nautek ka talaga, sir. Di mo impan ije ti pudno kinasi asinom. Tilang nakapanig nakakiti kinataon kat dagiti na ikabil ijay nga accomplishment mo. Talaga gayam nga awanin ti dimam mo. Okay. Amo kasan arumbang adito iti pagsaritaan tayo ti daytoy. Kan amok nga adadakkel a makagapo no apay nga da kapailaan ditoy. Wad niya, Rod. Excuse me. Adang min follow up. Okay, go on. Akita tantupay. Sigurado tayo ta. Panawan ka pa dito eh. Anya ti kayat asawan daytoy? Asino ka anang patiliw kanya? Excuse me, sir. Correction. Saan asyak tinang patiliw kada kayo kadagiti dua nga adda iti babaem? Ayop ka! Asino ka nga ginlalaing? Ken si kamat ang pangababae. Anya di kaso me? Kundi darom ka? Sangbatan niyo tinaramid siya kanya. Madusa kayo. Nadagdagsan pati dusam, numausig ka. Leonardo, anya da ito eh.
Apay apati siya kat inarestar dagiti pulis ije kabisera. Kat inyagdak ditoy. Tapno sangwam ti amin, Sally. Ado ti rumbang asangwam ditoy. Sakbay ama palubusan ka nga gawid iji lugar yo. No? Palubusan ta ka pa'y. Anya ti kayat mo asawan. I'm sorry. Ngam under investigation ka mat. Nadagsan mat, tinagbasulam. Anya ti... Siyak tinangitip kadag iti pulis iti kinasya sinom, Sally. Ket pakawanan na. Yak laing pangarok. Yak laing pangarok nga inalilaw naklagayam. Tapno... Agpapada tayo ang malungsod iti pagbaludan. Lumapanagnakan ti amin, si ka babae. Lumagsagana ka. No sana mapanagnakan ti pagpabasol mo kanyak. Ha! Jak lamon, no anya ti aramidakan ka. Alawan! Alawan! Nagbaso lang! Matusa! Ngam nadagdagsan ti baso nyo! Mabaludan! Oray matutala! Sally. Agbala ka ti kunam? Ha! Di mo may taran ti matilintag. Husto tembagam. Saan nyo may tarayan ti matilintag? Aha. Sir. Daklayang pagarop. Daklayang pagarop ang may bilang kayo kadag iti rugit iti organisasyon ti gobyerno. Rumbang kumata kayo ti pagsanggiran dagiti umili. Ngam saan? Tada kayo mat ti mangikursong kanakwata iti impyerno. Kwa, sir. Huston! Di ka nagsaupay. Urayan nyo ti panagabista ti kaso yo. Gapo, tanaipiran ti darom kontra ka na kayo. Sir. Agent Fiferong, congratulations for a job well done. Kablao dayta para kada tayo amin, Colonel. Baligi tayo amin dayto eh. Ditan gagayem tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Nagparangan, dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Lady Astudillo Aquino, Virgie Pacloy, Junar Ributaso, Isagani Bulyeser, Ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.